بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. يتي الله سبحانه وتعالى تدل مون دو تو دو سني دو حند دو يتede ينتري يجول ان الارمد محمد صلى الله عليه وسلم او مونول امeden sabu yurmede yo juule sahaba ben fow o juula e hoore kala jokkudo dina ka be jokkuno kan Allah tawra kantina jokkuden. Allahumma amin. walli fi don do yo Allah yurmin e yurminamo himo jokki himo sogganden do makuji nelaado sallallahu alaihi wasallam ɗi woni e makude ka rentingol en taƴugol en ɗanji ɗin e ƴaggalngol nene e baaba. o maki ɗo ittama e Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma wonde nelaɗo meɗen maaki minal kaba'iri no jeeya e bakkatuji mawɗi ɗin. kaba'ir jam'u kabira. no jeeya e bakkatuji jani ɗin. shatmu rajuli walidayhi, gorko yennugol jibinɓe ɗum ɓen ɗiɗo. shatama, sabba e shatama ko gootum. yennugol oɗo rajul gorko ma neɗɗo haysi ko debbo no jeeya e bakkatuji ñani ɗin ɓiɗɗo on yennugol mawɓe mum ɓen, yennitagol mawɓe. qaalu ɓe ni: ya rasulallah, ene ko an yonulaɗo Allah, wa hal yashtumu rajulu walidayhi, neɗɗo no yenna mawɓe mum ɓen, neɗɗo no yennito mawɓe? ɓe ngalɗi kamɓe. ɗum ɗo holli wonde hari ɗum alano fewndu maɓɓe, hari heewa. ɓe ngalɗi ɓe neɗɗo no yennito mawɓe? gaala laaɗo maaki: naam, neɗɗo no yenna mawɓe mum ɓen kañum tigi, kono ko honno wonirta. o yasubbu rajulu, yasubbu aba rajuli, o yenna baaba gorko goo, baaba goɗɗo. fa yasubbu abahu, on ɗon yenna ben makko kanko kadi yotto. wa yasubbu ummahu, o yenna yumma on ɗon. fa yasubbu ummahu, kanko kadi o yenna yumma makko. haray o yenni mo yenni ben goɗɗo, on ɗon yottike, haray ko kanko yennuɗo attiɗo on, ko kanko yenni ben mum. ko mbiyata comme baba ɓura baba, tawan ka giggol e ka teddugal e ka yurmede. anda mo be no andi ɓurɗo ben mum, kono ala ɓuranɗo ɗum ben mum. si on tigi yenni baba goɗɗo tun, ani ko tambantilo nde o bugi artay joni, kanko kadi o wiya ammen, an kadi ɓiw no gasa wonno o yenna be ma ko ɓuri ko ya yenni ko woni. sabu na wonde waɗede ɓe wi waɗede muyde musude ko yettede ɓuri, wonde o yettoto ɓuri ko o waɗa kon, ko ɗum ɓuri heewde. joni haray ɗum ɗo fof tana on e albala o yiltanike kanko sincuɗo on, kanko fuɗɗiɗo on. wi azulmu bizulmi wal baadi adlam. tooñe ko tooñe yoɓitirte ko heewi kon, ko tew e tew. tooñe ko tooñe yoɓitirte. o wi sincuɗo tooñe on, fuɗɗiɗo on, ko on ɓuri tooñude. si yimɓe ɗo yennidirta konngudi no fota ter. haray ko ɓuri jogade bakkatu, ɓuri bonnude ko attiɗo on, fuɗɗuɗo on. wa fi riwayatin fillaye goo ari, taɓa oɗo muttafaq alayhi, riwaya aranon ɗo ko fottaɗo e sellugol muɗum. riwaya goo o wi: inna min akbaril kaba'iri,
andi no jeeya e ko ɓuri mawnude e mawnuɗi ɗin e bakkatuji ɗin no jeeya e ko ɓuri mawnude e bakkatuji mawɗi ɗin si kanji bakkatuji mawɗi jani ɗin ɗi wallinama suɓama ɗon ɓurɗo mawnude on wi no jeeya e muɗum an yal'ana rajulu walidayhi nde neɗɗo huɗata jibinɓe ɗum ɓen ɗiɗo ɗo o wi huɗata qila ya rasulallah wi'a noon enenelaɗo kayfa yal'anu rajulu aw kayfa yal'anu rajulu walidayhi ko honno gorko huɗirta jibinɓe ɗum ɓen ɗiɗo gala o maki huɗugol ɓe ngol yasubbu aba rajuli o yenna baaba gorko fo yasubbu abahu on ɗon yenna baaba makko wa yasubbu ummahu o yenna yumma goɗɗo go fo yasubbu ummahu on ɗon yennito yumma makko kañum kadi hara o huɗi ani hoyre e kuddi ka haala arabu ko fayda ko gootu no nandi ha idan no jeeya e bakkatuji mawɗi mawɗi ɗin ɗon ɗo yennitagol mawɓe yennitagol mawɓe woni ko on tigi direct yenni ɓe no wodi yennitoɓe siko hunde kaari yo taw ko o ɓi hunde kaari yo taw ko o ɓi solijo yo taw ko o ɓi ɗum ɗo e ɗum ɗo yimɓe wono wowle ka wallahi no wowle ni baba fenɗo ni baba hunde kaari waɗɗo hunde kaari hara noon kanko waɗi ni baba makko so tawi ko kanko waɗi ɗum harale ko kanko waɗi ɗum na ɗum woni yennitagol ɗon joni woɓɓe ala koye nawde taroyagol yennugol baba goɗɗo on ɗo yennam baba kan tawa ko kanko tigi yennata ɓe direct subhanallahi zamanu hulɓiniɗo o hadis heddo ɗo kanko watti 339 o yanane kanko wonno 339 o ɗo watti 339 wa an abi muhammadin jubair ibn mut'im radiyallahu ta'ala anhu ittama o ɗo anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal wonde no laalo Allah o maki la yadkhulu aljannata qati'un natataka aljanna taƴowo en ɗam taƴowo wiitum qati'un taƴowo ko na taƴowo ko taƴi wo na taƴowo leɗɗe ma taƴowo tew na on ɗon de ko fanda ɗo ko taƴowo en ɗam o ɗo riwaya ɗo konngol ngol ɗo ko mutlaq kono ari riwaya goɗɗo ngo ko muqayyad almutlaqu yuhmalu ala almuqayyadi fi kathiri min ahwalihi qala sufyan fi riwayati sufyan kañum ka riwaya makko o wi yani qati'a rahimin naataka aljanna taƴowo en ɗan muttafaqun alayhi si tawi neɗɗo ngo taƴi en ɗan ha o lutti o maayi o tuubali o tokkali en ɗan makko orde ka o fuɗɗiɗan taƴude ɗon o taƴiɗan ha o maayori e nder mum so wona Allah yaafi mo o narata aljanna fa ɗum ɗo fof muqayyad si tawi Allah yaafaki mo ma si o tuubali ada o mayde son ti taƴi en ɗan ɗan dumunne kono o niisoyi o tokki en ɗan makko ɗan o torki en layo Allah yaafo mo oɗo haɗata ɗum ɗon haɗɗum ɗon tun haɗata o nato e aljanna ɗon ɗo attaib min adambi kaman la damba lahu mo tuubi e bakkatu hara no wawi wasi tawi o waɗano bakkatu on attawbatu tajubbu ma qablaha aw tahdim ma qablaha tuubu wiye on ko attima kon fof bakkatuji waɗanoɗi aɗon tigi tuubude so on tigi tuubi o laɓɓinani Allah Allah jaɓanimo ɗum ɗo fof montoto kono so on tigi lutti o taƴi en ɗan ɗan ha o lutti e muɗum so Allah yaafakima haare ko ka yiite ko ton haɗa woni werde makko ne wonata ka aljanna wonata ka aljanna haare kon to natoyta ka yiite ɗo holli wonde taƴugol en ɗan ko hunde hulɓinide hadis tammon ɗo kanko watti 350 wa an abi isa almughirata bni shu'ba radiyallahu anhu an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qal ittama almughira bnu shu'ba o wi nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maaki inna allaha taala tabiti wonde Allah towuɗo on harrama alaykum o harmini e hoore moɗon onon julɓe ɓen uquqal ummahati ƴaggalngol neniraɓe ɓen taƴagol neniraɓe ɓen ɗo o hertini nene on tun
ɓaawo to fof ko nene e baaba. kono nde wonno fi nene on no mawni telen ka ɓiɗɗo, haqqe nene on no ɗuuɗi ka ɓiɗɗo, ko waɗi yangikin no ɗuuɗi, tampernden no ɗuuɗi, sonja on no ɗuuɗi, telen ka nene ɓuri ka baaba. ɗo o hertinani nene on tun ɗo e harmingol taƴagol. o Allah harmini e hoore moɗon ƴaggalngol neniraɓe ɓen. wa man an, Allah harminani e moɗon, harminani on kadi haɗugol, ɗalugol. man ko haɗugol, haɗugol honɗum, haɗugol ko hani waɗugol, mana ko neɗɗo tawa no waɗɗimo waɗugol oyna mi watta sali. Allah harmini ɗum. wa haati, Allah harmini kadi ɗaɓɓirgol hunde nde handa be jonnonmi, be waɗa ɗum, adde hunde kadi, adde ɗum. Allah no harmini ɗum kadi. ɗaɓɓirgol yimɓe ɓen ko ɓe mara feere ma, ɗaɓɓirgol ɓe ko tawata kañum handa e hendade. ɗum ɗo fof Allah no harminani en. wa wa'da al banati, Allah no harmini kadi, harmini e hoore meɗen irgol ɓiɓɓe men rewɓe ɓen hara ɓe mayani. wa'ad ko surrugol jiwum kun tawa kum mayali taw. no jeeya e aada arabuɓe nun ado l'islam, wonde ɓe irayno si ɓe jibinama bobo jiwo ɓe iraymo, ɓe asoye haray mo wuuri ɓe yurniɗo dara sino luggi, o yurno tun o duñamo nder ton, o wiya ton wupp, o watta leydi. ko ɗum wasi Allah subhanahu wa ta'ala o addi ka alqur'an makko, wa idha al maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat. si yahoyi ñande dargal kun jiwum surrano kum mayali, kun landite noon, ene ko fikko e honɗum, ko honɗum warno kun, taban ko mawɓe makkum ɓen landete, ko honɗum irno kun mayali, ko bakkatu honɗum kun wanno. no jeeya e ko waɗayno sabu ha ɓe ira ɓiɓɓe rewɓe ɓen, taban no jeeyano e aadaji maɓɓe, ɓe yiɗano jibingo ɓiɗɗo debbo sabu kulol hersa, sabu tawi e jiwo kaari on heɓirini honɗum pellet, o murtidi e goɗɗo, ma suka ƴettimo tun naɓi, kamɓe ɗum ko gacce, ɗum ko hersa, molanaka ɗum hari. hay enen kadi hari goyi, hari si innama ɓiɗɗo kaari no heɓi ɗum ko jonnodirteɗum ni, ye emba o hersini ɓene, emba ɓe heɓi ko hulɓini ne, hande fayda komo heɓal ɗum heɓi ko hulɓini, no fanɗi hande galle ka ɗum ala, ko ɗum defaynoɓe a ɓenna ɓiɗɗo debbo mi heɓi ko ɗum wasi Allah subhanahu wa ta'ala no sifani en konno si ɓe yetama wonde ɓeygu maɓɓe jibini bobo jiwo. wa idha bushira ahadum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan fa huwa kadhim yatawara min al-gham min su'i ma bushira bi ayumsiku ala hunin am yadussu fi turab. si on tigi yetama ɗum tum yeeso ngon niɓɓitay kisam, ha joni kadi no woodi ɗum goy, wallahi ma ashbaha al yawma bil bariha, hanke hande no nandi ha, no woodi ɓe falaka jibin heɓugol ɓiɗɗo debbo fes. ya ahisi fof no wawa ma, si tawi no hara esraɓe ma en heɓano ɓiɗɗo debbo, a heɓayno ɓeygu, a heɓata ɓeygu sakko wiya a heɓay ko jibinane ɓiɓɓe worɓe. si tawi no ko batti Allah accidale e faaleji men, hara no sonnajo wela heɓude, ay goto ko hay sonnaɓe falaka jibinde sonnaɓe. si tawi no joni hara quartier koba on ɗo, kobayaɗo fof ko jiwo goto woduno, tañino ko honɗo on heɓorayno, ɗum wonayno guere molnaɗo Allah, ɓayle gas sakko e ɓawa muɗum. ko ɗum waɗi ɗum ɗon Allah accida ale meɗen, kanko o hokkayno o faalira o. ɗum ɗon en ŋatotoɓe ko be ɓiɗɗo gorko tun, no woodi wonɓe accitude ɓeyguli mum ɗin, accita sonnajo on ɓayimo jibinde ɓiɓɓe rewɓe, yani a sikkay ko kanko moƴƴinta ɓiɗɗo on ka reedu makko, suɓo o inna joni mi waɗay ɗum ɗo, oɗon waɗaymo jiwo, oɗon waɗaymo gorko. subhanallah, Allah harmini ɗum ɗo. wa kariha lakum, Allah añani on, no metta mo tele moɗon imo añi
ka jokkoton ɗiɗo honɗum qila wa qala wi'ama wiitama eggingol haalaji to nowola ɗum wo ko hunde kaari anani komi nani wo ko hunde kaari saka tun haalaji nani nanti allah yiɗana en ɗum jokkugol ɗum nani nanti imma an a eggugol ma ɗum a gollitirgol ko egga kon a bogiɗo min ɗo mi ala wata min mi nani hunde kaari wo ko ɗum o añani en ɗum wa kasrata suali e ɗuɗugol landagol taw wona fi importance landagol tum fi yo imma fi hersingol landeteɗon ma ɗuɗɗingol tun lande jidal wa idaat almali e yeebugol jawdi ndin imma yeebugol jawdi ndin angal margol jawdi ndin ma hutorgol jawdi ndin ka tawata nafoore ala ɗum no fof ko yeebugol jawdi soodugol ƴittugol jawdi mum sooda cigarette sooda piiji ko tawata nafata ɗum fes no woodi woɓɓe ko jofoɓe ko noon ɓe wayi tawimi kon o soodi ƴetta yani subhanallah ɗum ɗo fof ko yeebugol jawdi ndin jeeya ma waɗugol jawdi ndin ka tawata no wawi kandi bona no wawi kandi wujje tawa hakkitande mum ala jawdi ndin koye ndi mara ko jawdi ndin ko e hoore ɗum ɗon wona allah subahana wa taala ko waɗi ɗan gurdam ɗo fiyoɗan newo fiyo piiji ɗi yo humto koye ndi jawdi tan ndiɗo noon wona yo ndi bonne koye ndi ɗaɓɓe ndi mare kadi ɗiɗa o harmini ɗi ƴaggalngol neniraɓe ɓen e haɗugol salagol ko hanuno wadde e ɗaɓɓirgol ko hana hendade e irgol ɓiɓɓe rewɓe ɓen wara ɓe hara hiɓe wuuri e wara ɓe yani surraɓe hara hiɓe wuuri ɗum ɗo no natori woɓɓe no naadori ɗo ka wa'adul banat yani surrugol ɓiɗɗo on tawa himo wuuri e taƴugol geygol ngol ya ayna ɗum mi heeɓi ɓiɓɓe nayi ɗum ɗo gayni a gurnan hannde no satti joni he ƴettu comprimé ta heɓuto hannde kadi ɗon faala ka ɓiɗɗo hannde kadi hannde no gurnan an no wayi yani ɗo ko wargol ɓe heeɓaka taw si tawi hay heɓugol ɓe ha gayna kadi noon wara ɓe ɗon no hono harmina i ko honno kadi wargol ɓe hay ɓe heeɓaka taw sakkagol fiwota ɓe ar ya ahi gurnan ɗan ko ɗan satti wo ko satti mo be allah heɓino arsike mum o wona an jogui arsike kono allah subahana taala o wi en wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi nahnu narzuquhum wa iyyakum ta on war ɓiɓɓe mom ɓen saabu kulol basal hey ko menen arsikata ɓiɓɓe ɓen hay onon kadi ko menen arsikata on ɗo ko siɓe heɓike to o wi wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum wota on war ɓiɓɓe mom ɓen sabu basal ngal wonduɗon ko menen arsikata on onon siɓe ari kadi ko menen arsikata ɓe ɗo ko adoɓe arde ko imma ɗo oɗo aya min imlaqin basal ngal on tigi wondi ngal ina he aussi teson momi woni ɗo vraiment mi fodda heɓugol ɓiɓɓe fewdo ɗo kala baraɓe o to wala taqtulu awladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum ɗo on tigi fewdo situation on no moƴƴi kono wayna a ɗo 2025 ayesso min nani ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗe ɓe waɗi ettidi ɗo wonde ɗum ɗo heegeji waɗay ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗoye donc piiji ɗin fof towoya on tumati donc gila joni mi prépare fewno ɗo mi arrête fewno ɗo jiiɗiɗi donc hewtal taw allah wi tan war dey ɓiɓɓe ɓen saabu kulol basal ngal tañƴini ɗon aroye sabu na sin ɓe aroyi ko menen arsikata ɓe hay onon kadi ka wonɗon ɗo ko menen arsikata o subhanallah allah no andi fi banu adama ɓay ko kanko tagi mo no woodi woɓɓe goo ko noon ɓe wayi no waɗi calcule ji no sikka piiji ɗin fof kono calculiri noon ko noon yarata piiji goo hi a heɓɓa wonde allah naɓira noon kono wonde nano heɓirɗa noon few ko ɗum waɗi on tawi goɗɗo janggi économie ɗo ha hoore nden no furɗi tawa mara hay oto hum neɗɗo ɗa mo julajo mo wawa sa windi inde makko ndenga pooɗi ɗo ha hewtinoyi e honno bambe to o jangata tawa mo mari ko miltu milliardaire jo mari milliard ji seede na piiji ɗi nano heɓirano wonde nano latorta kono allah ɗuman allah no faalira noon o wi ɗiɗo tati hiɗi harmi ɗiɗo tati aroji no aña
wi'a wiita wowo Allah no añi ka jokken wowo ɗuɗugol landagol tawana fi lande jogiɗe importance yeebugol jawdi ndi ɗe ɗo tati ɗiɗo no aña Allah no añani en no añi ka waɗeten ɗiɗo himo harmini ɗi muttafaqun alayhi hadis on fotta e sellugol mum o firi noon konguɗi wonɗi ka hadis ɗo ɗin o wi qawluhu konngol nelaɗo ka o maaki man an manahu ko ɗum firi man uma wajaba alayhi ko haɗugol ko waɗɗi e makko yo waɗu ko wiyano yo waɗo ino o yam tani o haɗito waɗugol ɗum o haɗito dépensegol ɓe o hani dépensude ɓen o haɗito o salo tokkugol enɗam makko o salo rewgol Allah o salo laɓɓinalgol Allah dewe ɗum ɗo fof ko waɗɗi e makko ɗum ɗon woni mana wa hat ay talabu ma laysa lahu ko ɗaɓɓugol ko o fodda ko o jeeya ko o handa wa'ada albanati ma'nahu dafnuhunna fil hayati ko surrugol ɓe e nder gurdam maɓɓe wa qila wa qala ma'nahu alhadithu bi kulli ma yasma'uhu ko yewtugol neɗɗo yewtugol kala ko o nani kanko o filitanto yimɓe ɓen awa dow mi nani hunde kaari awa dow mi nani hunde kaari wodo hunde kaari wiyama ɗum ɗon fa yaqulu o inna qila kaza wiyama ɗum ɗo wa qala fulanu kaza kaari wi hunde kaari mimma la ya'lamu sihhatahu ko tawata o anda sellugol muɗum wala yadhunnuha hay wurin o sikka ɗum no selli o ala tefude koy o ala vérification ala ko o nani o ha o feƴƴini kanko kadi wa kafa bil mar'i kadiban yoni neɗɗo fenande an yuhaddisa bi kulli ma sami'a nde o yewtata kala ko o nani yoni neɗɗo wongol ko fenowo tawi kanko ko o nani wo o wowlay ko o nani wo noppi ɗin ko ɗiɗi ɗengal ngal ko gotal ko ɗum waɗi yonti nanu buyi o wowla seeɗa no hani ɓayi kala ko on tigi yaltini ka hakkunde baga kenkeje ɗo o wowliri ɗengal makko ngal ɗum ɗon windete o landite no foti o ƴakka haɗa kan haɗata si o tutta kadi sena ɗum o nisoye o wi wa ida'atul mali ngol konngol ɗo yeɓugol jawdi ndin ay tabdiruhu ko funsugol ndi wa sarfuhu e firɗutugol jawdi ndin fi gayri lwujuhi almaduni fiha e harna e geese newnaɗe firlutugol jawdi ndin e muɗum min maqasidi l akhirati wa dunia e immorde e fandareji lahara e fandareji aduna yani dépensegol jawdi ndin ka tawata na geese newnaɗe yo jawdi dépense e muɗum tawa fandareji moƴƴi fi lahara ma fandareji moƴƴi fi aduna ala e muɗum dépense tun jawdi ndin funsa tun bonna immoɗo yaaɗo ha kaleɗe hattoyi ni tu agugol tun mi yeyi nokku kaari luwa e hôtel ji sera prix ji bonna jawdi yaano voyage goto ñama ɗo 15 000 20 000 dollars voyage goto mi yaano nokku kaari ko ono mi yawtu anta sarafta hadha almala fi wajhin غير مأذون وليس فيه مقصد لا ديني ولا دنيوي ولا الآخرة يعني باي honno wiyete tourisme joni ko ka espace aérien dow joni ko dowga o ko to yiyate vacances ji ɓe yaltini ɗeɗo balɗe fof ko wagol vacances dowga ka weeyo ya toon vacances ƴetta 200 000 dollars aw 200 millions dollars voyage goto yaha tum hay honno yoyta hay fus weeyo wi tum kono wonu kaari yahi toon bano adama no yiɗi wigol ko no kaari waɗi ko hay goto waɗale Allah tawara ko moƴƴi wa tarku hifdihi accugol margol jawdi ndin ma imkanil hifdi wondude e neɓagol margol jawdi ndin kono imma yeɓugol jawdi ndin ko financegol ndi ka tawata nafoore ala ka aduna wo kala hara o ma ɗum acca ɗon hara marali ndi moƴƴi tawale no wawi marde acca ɗon goɗɗum ara bonnadi ma wujjani wa kathratu assuali ko fanda ɗo al ilhahu fi ma la hajata ilayhi ko ilhah ko gatagol jokka ilha ko soñja ko hunde fiyon ɗum miɗo faala ande hunde kaari miɗo mi landuma hunde kaari mi landi no ke mbaɗum ɗo mi landi ke mbaɗum ɗo ɗum ilha
ko sonjugol ko fillitagol sowno tawata le haaju ala e muɗum nafoore ala yo fil baabi no e ngal dambugal ɗo fi harmugol taƴugol enɗan e ƴaggal ngol nene e baaba ahadithu sabagat fil baabi qablahu hadisaji buy e attinoke ngal dambugal attingal ngal ɗo hadisaji buy en yewti toon ko concerne ngal dambugal ɗo kadi min no ɗeɗo dambuɗe ɗi ko ɓen ko wajhan li umlatin wahidatin ko cenɗe ɗiɗi mbuuɗu gooto on yani mbuuɗu woni ko tammaji ɗin woni ko biyeji ɗin a taway sa yiltiringo sengo ga no waɗi photo ji goo sa yiltiringo sengo ga photo ji goɗɗi goo kono fof ko gootum mana yamirgol jokkugol enɗan e moƴƴagol e mawɓe muɗum ɗum ɗon ko wajhu oya wajhunga sengo ko harmingol taƴugol enɗan ɗan e harmingol ƴaggal ngol nene e baaba jon noon dambugal feƴƴungal ngal ko rerɗingol fi jokkugol enɗan ɗan e moƴƴagol e mawɓe mum ɓen ɗo ko rentingol harmingol taƴugol enɗan ɗan e ƴaggal ngol nene e baaba ko ɗum wawi hadisaji ɓuyi concerne ngal dambugal ɗo feƴƴine dambugal attingal ngal ka hadis wano maako kalaɗo maako no ka fi enɗan ɗan o wi enɗan ɗan ɗan weltorali an asila man wasalaki wa aqta'u man qata'aki allah wi enɗan ɗan ene yonalima ɓaynanan wullitike ka allah nangi e tugalal arche allah on wi allah nde nokkure ɗo ko ɗo toreteɗa ma moleteɗa ɗo mi molikema ɗo mi torikema ya dandam bone taƴegol ya dandan taƴegol allah wi enɗan ɗan ene yonatama nde mi tokkoto e tokkiɓe ma mi taƴa taƴuɓe ma on hadis ono concerne ngal dambugal ɗo wa hadis e hadis kaniraɗo maki man qata'ani qata'ahu llahu enɗan ɗan wi mo taƴilan allah taƴaymo imma ko du'agol huɗugol taƴuɗo enɗan ɗan wiyana kala taƴilan allah yo allah taƴmo ɗin ɗon hadisaji feƴƴino e dambugal feƴƴugal ngal ko hollata wonde haray yen hani jokkugol enɗan men ɗan hiɗen hani ɗiggande yumma men e ben meɗen moƴƴo e enɗanji ɗin fo fodde taaga yentori allah subahanahu wa taala allah waɗi en ɗigganɓe yumma men e ben men ɓe wuuriwo ɓe faatiwo waɗa en jokkoɓe enɗan waɗoɓe ko moƴƴi acceɓe ko boni ko wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al amin